Nego zašto sam ja došao u Best Drive servis? Pa zato što svom golfu želim samo najbolje. 4 nove gume za mog golfa vas molim. Koje ćemo? Pa Best Drive. Odličan izbor. Tako je. Dakle, ovdje možete kupiti i montirati nove gume po najvišim kontinentalovim standardima. O čemu se dakle radi? Best Drive je europska mreža servisa koja je odnedavno stigla i u Bosnu i Hercegovinu gdje ima 27 franšiza s kompletnom uslugom prodaje i montaže guma za putnička i teretna vozila. Krenimo redom. Prvo i osnovno, kako prepoznati Best Drive servis? Po logotipu i bojama. Best Drive na engleskom znači najbolja vožnja, a žuto-crna kombinacija jamči sigurnost i kvalitetu. Zatim po stručnom i ljubaznom osoblju koju ćete prepoznati po žuto-crnim mandurama. I na kraju po kvaliteti i brzini. Gospodine, vaš golf je gotov. Samo malo, tako je, točno u sekund. Hvala najljepša. Ovdje možete kupiti baš sve renomirane brendove s posebnim naglaskom na gume iz kontinentalove grupacije, uključujući i Best Drive gumu. Guma sa posebnom garancijom. Ako niste zadovoljni, vratite u roku od 14 dana. Naravno, ni to nije sve. Ovdje ćete pronaći i akumulator i metlice brisača iz kontinentalove grupacije za vašeg limenog ljubimca. Ok, ajmo sad vidjeti kako izgleda kupovina u praksi. Da ne bi čekali u redu, posjetite prvo stranicu www.bestdrive.ba i odaberite servis i termin koji vam odgovara. Zatim dovezite automobil, prvi se na redu naravno, i sve ostalo prepustite Best Drive ljudima. Ovdje čak nije toliki problem izabrati gume, nego kavu, 12 vrsti kava. Za to vrijeme moj golf je dobio upravo ono što zaslužuje, potpunu uslugu promjene guma, u koju spada balansiranje, čišćenje dosjeda felgi, promjena ventila i naravno montaža sa stručnim alatom. Da vama je samo da uživate uz vaše omiljeno piće. Da bi Best Drive odgovarao prevodu, a to je najbolja vožnja, servisni centri su osposobljeni i za druge usluge, kao izmjena ulja i kočnica, dijagnostika, popravak auspuha, punjenje klime itd. itd. A te informacije možete pronaći online i provjeriti sa Best Drive lokalnom poslovnicom. Ali naravno, pa niti to nije sve, zato što ako danas kupite 4 gume iz kontinentalove grupacije jednom mjesečno, možete osvojiti ovaj prekrasni električni romobil, a najsretniji od vas će na kraju godine osvojiti Nissan Juke sa uključenih 3 godine održavanja. A zašto je to tako? Zato što... Vi vozite, mi brinemo!